Iya yom tutwal tinene udiko machiel melokere lwak melao achalo minister ma information ilao Cultural Foundation achwalo yuwa mot ma yae bod yusamo dure be won nyasi melao tinene da dogo bedo ni na pire tek ikwalao krepol lere wak ilao Cultural Foundation ikatukere hotel we teach apopat metal ugamente melao Cultural Foundation cabinet ameatelo lao Cultural Foundation tidong ako ene me tina kelone domito puoyo jo ame onugum ma chimo abedo minister bot won nyasi melao pire tek tutwal igen na menu atela burok melao kerikomi me akwayo jo ame onugum ma chimo man me teach kuno lobo chik melao Cultural Foundation kunyo tekwaro melao undang ng'eyo ni ng'ata me omiyo gi tichi ber yusamo duri bi ame obedo won nyasi melao ame jame ade kapire tek ame amiteye ka yini bedo minister na chiel loyalty amita yen loyalty pire tek Mario discipline dan pire tek committee chalwa kama de kapire tek bedo consistency ame jame moro bisho ame unity yo numero beda me ruate kere chik melao Cultural Foundation dan numero bedi ngej atela wirok melao no atela wa won nyasi yusam dure be donc cabinet ame odonyone Allah apola tek tutwal la petiye kono jo anyen do medde jo kana no tichon tiye ame won nyasi podo medde keto geni kombe kunu chimu kom kitame geno beru tikkere nyurone oyomo yi appointing authority nyungata me chimo jo dana me anyen ame omedde nyo me onugu ma chimo obedo awitong me nomo Frederick gwalo ye me won nyasi melao yusamo duri be uchime me bedo right honorable prime minister enana me bino bedo abo wibi achara no leader of government business deputy prime minister me achiel bedo honorable Levi Kodi Machpio mona endo yamtichon eta duong podo mede keto geni kome deputy prime minister me ario bedo honorable Tom Anang Odur men bedo witong ma rahe monda onuotie chon eto nuotie chalo deputy prime minister me adek ero won nyasi retaining en kunda ko duogo en prime minister me ario Deputy Prime Minister me adeko bedo Charles Hilton Ogang witong mara ko yakore en yai kun pinga pach kucha won nyasi yu kero geni kom ena notition dano kena mo notition bedo Minister me Foreign Affairs Dickson Ogwango Kul so won nyasi yu mede edwoko etichere yeni karame tie chungilao lobao bedo tijuti jaber twal kubolange yaho kere ute kwar melao polo kera pap yusam dure be fesu kana anyen ame ukato bedo Mike Abwango team no bedo Minister of Justice and Constitutional Affairs fesu kana anyen no bedo Felix Aduba White no bedo Minister of Science Innovation and Technology Facebook kana nyen bedo Janet Kelo team
en ya ter me raho ko alwa wan bo sara wora ngwere ga bedo dana nyen me won nya so ngiyo kina langi milona yo nusu tera keto geni koma bedo minister donc pimano ameto poyolange iroma popat abon poko ni titung kwene Michel Maye gamu kabinete tikegi Mario memede me yo chwak ikom juame telwi lao chimoge ni won nyaso chimoge memede ke tich pien mano bero jua pirite ka medong tich meneno ne lao Cultural Foundation waranyim tichingi iyore mor dusho amidan kwa yo pinote kom kariman gino kene apirtek obero nino memoko joni ame abedi chion kiro council witong mela Cultural Foundation biro bero tie chion kiro pamgade melaro kopo kene ame kina gira do obero moko jo ame anyen ame amita approval le bot council merang ngechi dusho award board witong ke jo ame bero members me council me la Cultural Foundation medang bera tie chion kiro noni de Pirwa Beach meol neno ne kopa pirete kolaro ke jo ame won ya ko la nyenne mo hoge me teach metalo lao cha wora nyima ba apoy. Thank you for watching Lango News channel. Please subscribe for more updates.